Ćao ljudi svima, dobrodošli na moj beauty, fashion i vlog kanal. Kao što vidite po naslovu, u današnjem videu radimo Shein haul. Znači nema previše stvari, ali kupila sam par stvarčica. Ova kesa je na primjer puna Shein stvari, tako da nema baš ni malo. Ali uglavnom sve što ima u ovoj kesi ja ću vam sada pokazati. Također ćete vidjeti i try on deo, tako da ne dužim, krenut ću odmah. Prva stvar koju sam izvukla jeste ova kao bucket hat, crne boje i ovdje piše not interested. Tako da stvarno je zanimljiva i rekao kad se kosa pusti i ona se stavi na glavu, stvarno je super. Zatim sljedeća stvar jeste kupaći. Izvinite, malo ću šuškat pošto je sve u ove kesice. Uglavnom, sljedeća stvar kao što rekao jeste kupaći i on izgleda ovako. Inače sve kupaće sam naručila u veličini M, jeste. Svi kupaći su u veličini M i to je ova drečava naranđasta boja. Stvarno je prelep kupaći, probala sam ga, mnogo lijepo stoji, tako da stvarno odličan. I uz to se dobija također i donji deo, naravno. Svi kupaći su gornji i donji delovi, tako da on izgleda ovako, samo da ne prebacim. Uglavnom, njegov donji dio izgleda ovako, opet jaka drečava boja, tako da stvarno prelep kupaći i bukvalno jedva čekam leto da ga nosim. To bi bilo to što se tiče ovog kupaćeg. Sljedeći kupaći koji imam da vam pokažem jeste drečavo žuti, zeleni, kako hoćete ga nazovite. Drečavo žuti je. Uglavnom, on izgleda ovako. Vidjet ćete bolje na try on videu. Ovako to izgleda. Ova strana kao ima materijal, dok su na ovoj strani samo kao ove linijice. Što mi se baš dopada, tako on izgleda. Drečavo žuta boja, stvarno je premekan, prelep kupaći, tako da stvarno preporučujem i ovaj kupaći. I njegov gornji deo izgleda ovako. On ima sad malo više vezica, znači on se veže tu gore pa se veže opet dole oko struka i ovaj deo opet može da se veže oko stomaka. Uglavnom, kao što rekao, vidjet ćete na try on, pošto ne znam koliko ste sada razumjeli, ali boja je stvarno fenomenalna i fenomenalna je kupaći. Sljedeći kupaći koji imam da vam pokažem jeste zeleni kupaći, koji mi se čak najviše sviđa od svih ovih kupaćih. Njegov donji deo izgleda ovako, opet drečavo zelena boja, stvarno prelepa boja, drečavo zelena, tako izgleda i njegov gornji deo je stvarno fenomenalan, stvarno je fenomenalan i on izgleda ovako, što ću vam bolje opet pokazati na try on videu. On je kao X, on ide ovako preko grudi i ove kao dve idu ovako u X, znači stvarno je predivan. I ovo može također da se spušti i na ramena, može u X, može kako god stvarno poželite. I on izgleda ovako prelep kupaći. Sljedeći i posljednji kupaći koji imam da vam pokažem jeste ovaj i njegov donji dio izgleda ovako. Opet ima ovaj detalj tu, opet kao tu jednu linijicu i on izgleda ovako. Stvarno prelepa boja, bela s ovom naranđasto-crvenom drečavom bojom, tako da stvarno prelep kupaći. I on izgleda tako, dok njegov gornji deo izgleda ovako. Presladak je stvarno kupac, jedva čekam bukvalno da ih nosim, svi su baš lijepi.
Sada ćemo da pređemo na ovo, mislim da. Ovo je iz 2 dela. Znači dobijete suknju, također kao i gornji deo. Bacam inače na krevet sve ove stvari, idem gdje se nema. Uglavnom, suknjica izgleda ovako i ona je dosta dugačka, do ispod kolena je. Ima ovdje da se zaveže i na zadnjoj strani ima ovaj kao tu V izrez. Stvarno mnogo lepo komplet stoji i stvarno je premekan. I on uglavnom izgleda tako, kao što rekoh, suknja je negdje do kolena. Dok gornji deo izgleda ovako i ovo je u veličini M. I izgleda ovako, on je baš kratak, tako da kad zajedno obučete suknjicu i gornji deo, vidi vam se deo stomaka, tako da stvarno majičica je baš kratka, ali mnogo lepo stoji, stvarno je lagano i materijal je predivan. Imam još jedan komplet da vam pokažem i on izgleda ovako. Suknjica se opet dobija i ovo je u veličini S. Suknjica izgleda ovako, ima ove kao neke detalje po sebi, stvarno preslada komplet, mnogo je lagan, materijal nije ni malo grub, znači bukvalno nije providen, ali diše koža uz ovo bukvalno. Tako da je stvarno mnogo slatko i suknjica je kao što vidite kratka. Dok gornji deo izgleda ovako, samo minut. Uglavnom, ovaj deo se veže oko vrata i imate taj deo ispred, izgleda ovako, dok pozadi ima samo ovu jednu bukvalnu liniju. Tako da je stvarno mnogo lep komplet i to bi bilo to što se tiče njega. Imamo još 2 stvari da vam pokažem. To je još jedan komplet i on je roze boje. On izgleda ovako, on je u veličini S također. On izgleda ovako, nije providan, ali izgleda kao da jeste. Bukvalno izgleda kao da je providan, ali stvarno nije, vidjet ćete kad ga budem probala. Stvarno mnogo lagan kao što vidite, stvarno je za leto fenomenalan. To i dole suknjica koja izgleda ovako, koja je opet kratka, nije kratka kao prethodna koju sam vam pokazala, crno-beli komplet, ali je opet kratka i ona izgleda tako. I posljednja stvar koju imam da vam pokažem jeste jedan šorc koji izgleda ovako. Sada on je malo komplikovan da se pokaže, bukvalno, ali uglavnom on je u veličini M. Mogla sam njega lagano da naručim u veličini S zato što se baš širi. Tako da ukoliko naručujete ovaj šorc, naručite ga u veličini manjoj, to jest u veličini SXS, slobodno možete da naručite. Zato što kao što vidite baš je ogroman šorc i baggy je i totalno elastičan, tako da izgleda on ovako. Ima sada ove petle koje idu oko stomaka. Kao što rekoh, bolje ćete vidjeti sve ove stvari na try on haulu i tako on izgleda. Tako da sve ćete ove stvari bolje vidjeti na try-onu.
Mislim da ću njih da ubacim između klipova kako vam pokazujem, tako ću vam i ubaciti try on. Tako da ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam puno na gledanju. Obavezno lajkujte ovaj video, subscribeujte se dole na moj kanal i kliknite ono zvonce da vam obavještenje izlazi svaki put kad izbacim novi video. I obavezno mi također dole u komentarima pišite šta još želite da vam snimam. Tako da to bi bilo to od ovog videa. Tako da volim vas. Ćao!